Stoji na bini. Mikrofon u ruci. 200 ljudi aplaudira. I ti si tamo. U prvom redu. U haljini koju si kupila samo za tu večer. Nasmiješena. Ponosna. Savršena slika žene iza uspješnog muškarca. A iznutra. Iznutra si prazan stan. Znam taj osjećaj. Znam kako se aplaudira dok ti se grudi stežu. Znam kako se osmijehuje dok ti nešto unutra tiho umiri. I znam tačno koji trenutak je bio onaj kada sam skinula burmu, stavila je u džep i čekala da večer završi da bih mu je vratila. Ne u svađi. Ne u suzama. Ne u drami. Na noć njegovog najvećeg uspjeha. I ako misliš da znaš zašto sam to uradila, greška ti je. Jer pravi razlog nije ono što misliš. Pravi razlog je nešto mnogo dublje, mnogo tišije i mnogo opasnije od svega što si do sad čula o braku, o uspjehu i o cijeni koju žene plaćaju za tuđe trofeje. Ostani. Jer ću ti reći sve. Postoji tip muškarca koji nije loš. Važno je da ovo razumeš od prve rečenice, jer cijela priča pada u vodu ako počneš da ga zamišljaš kao negativca iz filma. Nije negativac. Nije nasilan. Nije grub. Ne vara. Ne pije previše. Ne gubi novac na kladionicama. Radi. Vrijedno radi. Ustaje u 6 ujutro. Kasni na večeru jer ima sastanak. Zove majku svake nedjelje. Pomaže komšiji da prenese namještaj. Svi ga vole. Svi kažu kakav je to čovjek. Zlatne ruke, zlatno srce, napravit će od sebe nešto. I napravi. O tome se priča po cijelom gradu. O tome bruje Viber grupi. Pokrenuo firmu. Dobio ugovor. Proširio posao. Kupio auto. Kupio još bolji auto. Kupio vikendicu. Dobio nagradu. Dobio još jednu nagradu. I ti si tu. Cijelo to vrijeme si tu. Ali tu je i nešto što niko ne vidi. Nešto što se ne slika za Instagram. Nešto o čemu se ne priča na nedeljnom ručku kod svekrve dok ona servira sarmu i gleda u sina kao da je 8. svjetsko čudo. To nešto ima ime. I dat ću ti ga malo kasnije u ovom videu. Ime koje me je psihologinja izgovorila mirno, kao da čita s liste, a meni se odsjekao dah. Ime koje opisuje ono što se dešava ženama koje žive s muškarcima koji su previše fokusirani na uspjeh da bi vidjeli šta ostavljaju za sobom. Ali prvo. Moram ti ispričati kako je sve počelo. Upoznala sam ga u Sarajevu, na nekoj poslovnoj večeri koju nisam ni trebala prisustvovati. Drugarica me je vukla cijelo poslijepodne. Hajde, bit će zanimljivo, upoznaćeš ljude, izađi malo iz stana. Ja sam otišla u haljini koju sam obukla bez inspiracije, s frizurom koja je bila dovoljna ali ne i posebna, s onim raspoloženjem kad si prisutan tijelom a duhom si negdje drugdje. I onda je ušao on. Ne pričam o filmskoj sceni. Ne pričam o trenutku kad stane muzika i svi se okrenu. Pričamo o onome što se desi kad neko uđe u prostoriju i zrak se malo pomjeri. Nešto suptilno. Nešto što osjeti samo onaj čiji se nervni sistem odluči da reaguje. Moj nervni sistem je reagovao. Pričali smo 3 sata. O svemu i ničemu. O knjigama koje smo pola pročitali. O gradovima u koje ćemo jednog dana. O idejama koje su nam se motale po glavi. Bio je prisutan. Zaista prisutan. Gledao me je kao da sam jedina osoba u prostoriji. I to, prijateljice moja, je bila prva zamka. Jer muškarac koji te gleda kao da si jedina osoba u prostoriji, kad je u sobi još 50 ljudi i kad mu je u glavi budući poslovni plan vrijedan 1.000.000 maraka, to nije ljubav. To je fokus. To je ista ona sposobnost koncentracije koja će ga jednog dana odvesti na binu sa mikrofonom, dok ti sjediš u prvom redu i aplandiraš i iznutra si prazan stan. Nisam tada znala razliku. Ko bi znao? Niko nas nije učio razlici između pažnje i fokusa. Između prisutnosti i strateškog šarma. Između muškarca koji vidi tebe i muškarca koji te koristi kao ogledalo u kom se vidi boljim. Ali sačekaj.
jer ono što ću ti reći u nastavku o ogledalu i o tome šta stvarno znači biti ženama uspješnih muškaraca, to će ti promijeniti način na koji gledaš na svaki brak oko sebe. I na sopstveni. Vjenčanje je bilo lijepo. Naravno da je bilo lijepo. Sve je organizovano do detalja. Cvijeće, muzika, hrana, redoslijed tostova. On je bio savršen domaćin čak i na sopstvenom vjenčanju. Pričao s gostima. Smijao se u pravom trenutku. Zahvaljivao se pravim ljudima. A ja sam bila mlada. Sretna mlada u bijeloj haljini. Iskreno, bila sam sretna. Ne glumim da nisam bila. Bila sam zaljubljena i puna nade i mislila sam da znam u šta ulazim. Mislila sam da je ljubav to što osjećam i da je to dovoljno. Prve godine su prošle u nekom ritmu koji se činio normalnim jer nije bilo ničega drastičnog da ga prepoznaš kao problem. Nije bilo svađa. Nije bilo kriza. Bio je posao, putovanja, vikendi na selu, posjete porodici, planovi. Uvijek planovi. I u tim planovima sam postojala ja. Ali na određen način. Kao dio scenografije. Kao kontekst. Kao neko ko drži pozadinu dok se priča odvija. Znaš onaj osjećaj kad si na fotografiji, ali nisi središte fotografije. Kad te neko uslikao, ali si malo sa strane, malo zamućena, malo van fokusa. Kao da si tu, dokazivaš da si bila tu, ali nije to bila slika o tebi. To je bila naša prva 3 braka. 1, 2, 3 godine. Sve regularno. Sve normalno prema svim standardima koje je postavio sistem u kom smo odrasli. Imam kuću, imam muža koji radi, nemamo financijskih problema, idemo na more, svekrva me trpi, djever me voli, što bih više htjela. I upravo to pitanje. Što bih više htjela? To pitanje je bila zamka. Jer čim počneš sama sebi da postavljaš to pitanje, već si izgubila. Već si prihvatila da su tvoje potrebe pretjerivanje. Da si zahvalna što imaš. Da nemaš prava da tražiš više. A više nije bio obim ili dijamantski nakit. Više je bila prisutnost. Stvarna prisutnost. Onaj pogled koji me je gledao na onoj poslovnoj večeri. Onaj osjećaj da sam jedina osoba u prostoriji. Taj pogled je otišao negdje između 1. i 3. godine. I nisam znala kako ga tražiti nazad. Ni da ga tražim. Ni da li smijem. Svekrva je bila žena od stava. Ne loša žena. Bitno mi je da to kažem. Nije bila zla. Nije bila zlonamjerna. Bila je proizvod sistema koji je i nju oblikovao, kao što je taj isti sistem oblikovao mene, nju, tebe, svaku ženu koja čita ili gleda ovu. Nedeljni ručkovi su bili obavezni. To nije bilo pitanje. To je bio zakon. Kao što je zakon da sunce izlazi, zakon je da se u nedjelju ide kod svekrve. I tamo, za tim stolom, odvijala se jedna posebna predstava. On je sjedio i pričao o poslu. O planovima. O ugovorima. O tome ko je šta rekao na sastanku i ko je pogriješio i kako je on to ispravio. I svi su slušali. Svekrva, svekar, djevar, zaova. Slušali kao da sluša nekog važnog gosta, a ne sina i brata kojeg poznaju od pelena. A ja sam bila tu. Jedla. Zahvaljivala na hrani. Pitala za recept koji nikad neću dobiti. Smijala se na pravom mjestu. Dopunjavala rečenice kad je trebalo pokazati da smo tim. Tim. Jednom sam pokušala da kažem nešto o svom poslu. Radila sam tada u marketinškoj agenciji, imala sam projekt koji me je jako uzbuđivao, htjela sam da podijelim. Počela sam. Svekrva je krenula da servira desert. Svekar je kliknuo kanal na malom televizoru u uglu. On je pogledao u telefon 1 sekundu i onda se vratio u konverzaciju koja je bila o njemu. Niko nije bio grub. Niko nije rekao ništa ružno. Samo. Niko nije slušao. I ja sam progutala. Uzela kolač. Nasmijala se nečem što je on rekao. I u sebi, tiho, negdje iza prsne kosti, nešto malo je ugasilo svjetlo. To je bio 11. ili 20. put.
Nisam ni brojila. Znaš što nismo brojile? Jer su nas učili da ne brojimo. Jer su nas učili da su to male stvari. Jer su nam govorili, ne bukvalno ali suštinski, da žena koja broji uvrede je problematična žena. Da žena koja pamti je zamorna žena. Da žena koja traži jednakost za stolom remeti harmoniju porodice. I mi smo gutale. I gutale. I gutale. Dok nam stomaci nisu postali skladišta za sve ono što nismo smjele reći. Pomenula sam ime. Obećala sam da ću ti ga dati. Vreme je. Godinu dana prije Burme i Bine i aplauda, sjela sam u ordinaciju žene koja je izgledala kao da je čula sve moguće priče i nijedna je nije mogla iznenaditi. Sjela sam i počela da pričam. Pričala sam o tome kako se osjećam nevidljivom u sopstvenom braku. Kako mi je muž prisutan fizički, ali odsutan suštinski. Kako razgovaramo, ali ne komuniciramo. Kako mi se čini da sam tu da podržavam njegovu priču, a moja priča se ne piše nigdje. Psihologinja je slušala. Pravila bilješke. Klimala. I onda je pitala. Šta bi ti trebalo od njega da bi se osjećala viđenom? I ja sam otvorila usta da odgovorim. I shvatila sam da ne znam. Nisam znala šta mi treba. Nisam imala odgovor. Toliko dugo sam bila fokusirana na njega, na njegove potrebe, na njegovu sliku prema vanjskom svijetu, da sam potpuno izgubila trag do sopstvenih potreba. A psihologinja je tada rekla nešto što me je pogodilo ravno u centar. Rekla je. Ono što opisuješ ima ime. Zove se emocionalno zanemarivanje u partnerstvu. Ne radi se o nasilju. Ne radi se o prevari. Radi se o sistematskom odsustvu emocionalne prisutnosti jednog partnera, koji drugi partner s vremenom počne doživljavati kao normu. I onda, da bi opstao, taj partner počne da se smanjuje. Da zauzima manje prostora. Da traži manje. Da se zadovoljava mrvicama pažnje koje dobija u rijetkim momentima. Emocionalno zanemarivanje. 2 riječi. I u tim 2 riječima bio je cijeli moj brak. Ne drama. Ne skandal. Ne nešto što možeš staviti u Viber grupu i dobiti jednoglasnu podršku. Nešto tiho, nešto suptilno, nešto što izgleda kao normalan brak izvana dok iznutra polako gasi ženu. I ovdje moram da stanem u 1 sekundu. Jer ako ovo što čuješ rezonuje s tobom, ako prepoznaješ sebe u ovim riječima, ako si se jednom ili više puta uhvatila kako kimaš glavom dok slušaš, pritisni subscribe. Ne zbog mene. Nego zato što ono što dolazi dalje u ovom videu, to je dio priče koji je promijenio sve. I zaslužuješ da čuješ cijelu priču. Zaslužuješ da budeš u krugu žena koje znaju. Psihologinja mi je dala i drugi pojam koji ću ti sad objasniti. Trofejska žena. I odmah kažem. To nije žena koja je lijepa i mlada i udala se za bogatog. To je mnogo šira kategorija. I možeš biti trofejska žena i ne znati to, možeš biti trofejska žena u braku s čovjekom koji nije bogat, ali je ambiciozan. Možeš biti trofejska žena u braku s čovjekom koji te voli na svoj način, ali te voli kao dio svoje priče, ne kao protagonistkinju tvoje vlastite. Trofejska žena je žena čija vrijednost u braku dolazi od toga što podržava muža. Što dobro izgleda pored njega. Što se lijepo ponaša na proslavi. Što ne stvara probleme. Što je strpljiva i razumna i fleksibilna i prilagodljiva. Što aplaudira u prvom redu. I najgori dio nije to što muškarac to traži. Najgori dio je što sistem to nagrađuje. Što komšije kažu kakva si divna žena. Što svekrva govori sreća ga snašla. Što Viber grupa piše imaš ti njega, sve ti je dobro. Sve ti je dobro. I ti nosiš to kao orden. Sve mi je dobro. Hvala Bogu. Ne žalim se. Dok tiho, noću, kad svi spavaju, ležiš i gledaš u plafon i misliš. Je li ovo to? Je li ovo sve? Je li ovo ono na šta sam čekala? I odmah se karaš što si pomislila. Jer ko si ti da budeš nezadovoljna? Imaš sve. Imaš sve osim sebe. Zidovi u braku se ne grade odjednom.
Ne možeš ujutro ustati i reći danas ću izgraditi zid između sebe i muža. Zidovi se grade ciglu po ciglu. Svaka preskočena večera je cigla. Svaki telefon uzet za stolom je cigla. Svaki put kad si rekla nisam dobro, a on nije pitao zašto, to je cigla. Svaki nedeljni ručak kad si progutala. Cigla. Svaki put kad si prilagodila planove, promijenila termine, odgodila sopstvene potrebe jer je njegova obaveza bila važnija. Cigla. Svaki put kad si otišla na neku poslovnu večeru i bila savršena pratnja i niko te nije pitao šta ti radiš, šta tebe zanima, šta ti snuješ. Cigla. I jednog dana se probudiš i između vas je zid. I ne znaš kad je izgrađen. I ne možeš ga porušiti jer nisi ni sigurna da on vidi da postoji. To je bio naš 5. i 6. i 7. brak. Živjeli smo zajedno, spavali u istom krevetu, jeli za istim stolom, išli na ista venčanja i pogrebe i proslavi. Bili smo par u svakom vidljivom smislu te riječi. Ali ja sam bila sama. Ne tužno sama. Ne dramatično sama. Samo onako kako možeš biti sama i u prostoriji puno ljudi. Sama jer nitko u toj prostoriji ne vidi onu pravu tebe. Ne tvoje strahove. Ne tvoje snove. Ne tvoje umore. Ne onu tišinu iza smijeha. I on nije vidio. Ne jer je bio loš. Nego jer je bio fokusiran. Jer je uspon zahtijeva fokus. I fokus je birao njega. I njega. I opet njega. A ja sam bila kraj puta. Voda i hljeb uz put. Neophodna, ali ne i zanimljiva. Jednom sam, u momentu slabosti, nešto natuknula u Viber grupi. Napisala sam samo. Znate li kad se osjećate usamljeno pored nekoga? I odgovori su krenuli. Munjevito. Pa sve žene se osjećaju tako ponekad. To je normalno. Muškarci su takvi. Moj isti. Ajde idi na kafu s drugaricama. Uzmi si hobi. Ne možeš sve od muža očekivati. Ne možeš sve od muža očekivati. Ta jedna rečenica mi je godinama bila oruđe kojim sam sama sebe disciplinovala. Čim bih poželila više, čim bih osjetila prazninu, čim bih pomislila nešto nije kako bi trebalo, ta rečenica bi se pojavila kao čuvar. Smiri se. Previše tražiš. Ne možeš sve od muža očekivati. Ali šta zapravo mogu? Šta smijemo od muža očekivati? To je pitanje koje nam niko nije odgovorio direktno. Dobijamo puno poruka o tome šta ne smijemo. Ne smijemo biti zahtjevne. Ne smijemo biti emocionalne. Ne smijemo biti previše. Ne smijemo biti malo. Ne smijemo biti komplicirane. A šta smijemo? Smijemo li očekivati da nas čuje? Da pita kako smo? Da zapamti šta nam je važno? Da bude tu ne samo tijelom nego i suštinom? Smijemo li to? Balkanski sistem bi rekao. Pa malo pretjeruješ. On ti donosi platu. On je dobar otac. On ne vara. Što još hoćeš? A ja sam htjela da budem viđena. Samo to nevjerovatno jednostavno i nevjerovatno nedostupno. Da budem viđena. 7. godina. Firma je procvjetala. Ugovor za koji je godinama radio stigao je. Velik. Zvaničan. Onaj koji mijenja igru. I on je bio u euforiji kakvu nisam vidjela kod njega dosad. Oči su mu sijale. Kretao se drugačije. Govorio brže. Spavao manje. I ja sam bila sretna za njega. Iskreno sretna. Jer ipak sam ga voljela. I dalje. Ali sa tim ugovorom došla je i nova razina odsustva. Sada nije bio samo fokusiran. Sada je bio opsjednut. Telefon je bio produžetak ruke. Večere su postale briefinge. Vikendi su nestali. Odmor je bio luksuz koji si može priuštiti neko ko nije baš ozbiljan. I ja sam se prilagodila. Naravno da sam se prilagodila.
jer to rade žene uspješnih muškaraca. Prilagođavamo. Fleksibilne smo. Razumijemo. Strpljive smo. Jednom sam rezervirala restoran za našu godišnjicu. Poseban restoran. Onaj mali na kraju ulice, sa stolovima na terasi i svjećama i onim menutom koji ne možeš čitati bez naočala jer je font premalen, a ugođaj predivan. Otkazao je sat i po prije. Pisao mi je. Moram ostati na sastanku, oprosti, nadoknadimo. Sjela sam u taj restoran sama. Naručila sam za dvoje jer nisam htjela da konobar misli da sam sama. Pojela sam supa i dio paste i platila i otišla kući. U Viberu mi je pisala drugarica. Kako ste proslavili? Odgovorila sam. Lijepo, hvala. Cigla. Jedna ogromna, teška cigla. I onda je stigao taj dan. Godišnja nagrada u branši. Ceremonija. 200 gostiju. Crna kravata i koktel haljine. Fotografije za portale. Govori i tostovi i rukovanja. On je dobio nagradu za preduzetnika godine. I ja sam bila u prvom redu. U crvenoj haljini. Osmijeh savršen. Pljesak u pravom trenutku. Na bini, dok je držao mikrofon i zahvaljivao, pomenuo je firmu, tim, mentore, roditelje. Rekao je jedno od najvažnijih podsjećanja u životu mi je bila podrška moje porodice. Porodice. Ni ime. Ni pogled prema meni. Porodica. I nisam bila tužna u tom momentu. Zanimljivo. Bila sam. Hladna. Jasna. Kao kad se magla digne i vidiš pejzaž koji je cijelo vrijeme bio tu. Vidjela sam sebe. Vidjela sam 7 godina. Vidjela sam sve cigle. Sve progutane reči. Sve otkazane večere. Sve nedeljne ručkove. Sve Viber grupe. Sve prilagodbe. Svu nevidljivost. I ruka mi je otišla do džepa. Burma je bila hladna u dlanu. Nisam to planirala. Zaista nisam. Niko ne planira takve momente. Oni se dese kad tijelo odluči da je dosta, čak i kad još raspravlja. Stavila sam Burmu u džep i čekala kraj ceremonije. Kući smo se vozili u tišini. On je bio u onoj euforiji poslije uspjeha. Veseo. Pun energije. Pričao je o tome ko je šta rekao, ko je pristupio, koji novi kontakti. Nisam ga prekidala. Ušli smo u stan. Skinuo je kravatu. Otvorio frižider. Pitao da li hoću nešto. Rekla sam. Moram ti nešto dati. Otvorila sam dlan. Burma je ležala tamo, tiha i zlatna, kao da ne zna koje tektonske ploče pokreće. Gledao me je. Dugo. Na licu mu je prošlo 5 različitih izraza u 3 sekunde. I ja sam govorila. Mirno. Bez plača. Bez podizanja glasa. Kao žena koja je ovu rečenicu vježbala godinama, a da nije znala da je vježba. Rekla sam mu sve. Redom. Cigle. Večeri. Nedeljne ručkove. Restoran za godišnjicu gdje sam sjedila sama. Nevidljivost. Porodicu bez imena na bini. Sve to. I na kraju sam rekla. Nisam tvoj trofej. Nisam tvoja pozadina. Nisam aplauza za tvoju priču. Jesam ili nisam tvoja priča? Tišina koja je uslijedila trajala je duže nego što umijem opisati. Ovdje moram da stanem i kažem ti nešto što mnoge žene ne znaju. Kada žena koja je godinama bila tiha progovori, prve reakcije okoline nisu uvijek dobre. Nisu. Sutradan, nekako, vijest se proširila. Ne znam kako. Možda je rekao sestri. Može da je majka nešto naslutila. Balkanska brzina informacija koja nema premca. Viber je bruji. Drugarice su zvale. Neke sa zabrinutošću. Neke sa osudom. Jedna mi je rekla. Pa što sada, baš sad kad mu ide dobro. Jedna je rekla.
Svi brakovi imaju krize, ne treba dramatizirati. Jedna je bila tiha što je govorilo više od svega. Sve krva nije zvala. To je reklo sve. I ja sam sjela sa kafom, sama, ujutro i mislila na sve te glasove. I mislila sam. Svaki od tih glasova govori meni nešto što ne govori sebi. Svaka žena koja kaže ne treba dramatizirati ima svoju dramu koju ne smije da vidi. Svaka žena koja kaže baš sad kad mu ide dobro pitam se čemu se ona odrekla kad je njemu išlo dobro. Kolektivna amnezija. Mi zaboravljamo sebe, a onda učimo druge žene da zaborave sebe. I to zovemo mudrošću. I to prenosimo s koljena na koljeno. Sada dolazi deo koji je teži. Jer nije sve krivica sistema. Nije sve krivica njega. Nije sve krivica sve krve i Viber grupe i balkanske patrijarhalnosti. Dio je i moj. Moj dio je bio ovaj. Godinama sam birala da ne govorim. Birala sam mir nad istinom. Birala sam njegovo odobravanje nad sopstvenim dostojanstvom. Svaki put kad sam progutala, nisam to radila zato što nisam imala izbora. Radila sam to zato što mi je bilo lakše progutati nego suočiti se s onim što bi se desilo kada bih izgovorila. Zašto? Psihologinja mi je pomogla da to razumijem. Odrastala sam u kući gdje je majčina sreća zavisila od toga da li je otac zadovoljan. Vidjela sam to svaki dan. Majka se podešavala prema njemu. Smijala kad je on bio dobro raspoložen. Bila tiša kad nije. Cijeli emotivni barometar kuće bio je kalibriran prema jednom čovjeku. I ja sam to naučila. Naučila sam da je ženin zadatak da reguliše atmosferu. Da prilagođava. Da smekšava. Da ne zahtijeva. I onda sam pronašla muža koji mi je to potvrdio. Koji je bio dovoljno fokusiran na sebe da mu odgovaralo što sam ja bila fokusirana na njega. Savršena kompatibilnost disfunkcija. To je bolno da priznaš. Da nisi samo žrtva, nego si i aktivni učesnik u sistemu koji te guši. Ali to je i jedina tačka iz koje se može krenuti naprijed. Moram biti poštena prema njemu. Kad sam mu rekla sve, kad je prošla prva noć i prvi šok, desilo se nešto što nisam očekivala. Plakao je. Ovaj čovjek koji je na bini bio potpuno sabran, koji je znao tačno šta da kaže i kako da kaže, sjedio je u kuhinji i plakao. I rekao je. Nisam znao. Zaista nisam znao. I mislim da je to bilo istinito. Nije bio svjestan. Nije bio zlonamjeran. Bio je uhvaćen u sopstveni obrazac, kao što sam ja bila uhvaćena u moj. Njegov obrazac je bio uspjeh i ljubav. Ako osiguram materijalno, osigurao sam sve. Ako gradim bolji život za nas, pokazujem ljubav. Nije razumio da ljubav nije građevina. Da ljubav nije projekt sa rokovima i budžetima i milestoneovima. Da ljubav mora biti prisutna u malim, svakodnevnim, nevidljivim momentima. U pogledu za stolom. U pitanju kako si danas i čekanju odgovora. U sjećanju na male stvari. Imali smo dug razgovor. Najdulji razgovor u 7 godina. Ironično. Na noć kad mi je vratio Burmu, prvog se puta zaista vidio. Ono što se desilo poslije tog razgovora, ne znam da li ću ikad reći javno. To je naše. Ali reći ću ti ovo. Neki brakovi se mogu popraviti kada oba partnera vide problem i žele promjenu. Neki ne mogu. Ne jer nema ljubavi nego jer je previše cigli. I samo ti znaš u kojoj si situaciji ti. Htjela bih da pričam o nečemu što se rijetko imenuje. Postoji posebna vrsta balkanskog ponosa koji žena osjeća zbog muževa uspjeha. I to nije loše samo po sebi. Ponositi se partnerom je lijepo. Prirodno. Zdravo. Ali postoji tanka linija između ponositi se i živjeti kroz. Živjeti kroz muža znači da tvoj osjećaj vlastite vrijednosti ovisi o njegovim postignućima. Znači da si sretnija njegova nagrada nego tvoja. Znači da kad neko pohvali njega, osjećaš se kao da su pohvalili tebe, jer nemaš ničega svog da te pohvali. To je najtiša vrsta nestajanja. I sistem to potiče. Sistem kaže.
Stojiš iza uspješnog muška. To je pohvala. Stojiš iza. Iza. Uvijek iza. Nikad pored. A šta bi se desilo da žena kaže? Ne stojim iza. Stojim pored. Ili, Bože moj, što je najdrzovitije. Stojim naprijed, jer evo i moje priče, evo i moje nagrade, evo i mene. Sistem ne zna što s tim. Zbuni se. Komšije ne znaju što s tim. Svekrva ne zna što s tim. Ali ti bi znala. Ti bi to prepoznala. Jer si je negdje, duboko, uvijek čekala. Tu ženu u sebi koja ne stoji iza. Jedna drugarica je znala. Zvala se Maja. Poznavale smo se od srednje. Ona je bila ona vrsta prijateljice koja ne govori ono što hoćeš čuti nego ono što trebaš čuti, pa makar te bolio sluh tjedan dana. Jednom, godinama prije Burme i Bine, na kafi, rekla mi je. Slušaj, neću se miješati u tvoj brak, ali te pitam jedno pitanje i hoću iskren odgovor. Pitala je. Kada si zadnji put pričala o nečemu svom, ne o njemu, ne o firmi, ne o djeci. O nečemu što je samo tvoje. Snu. Ideji. Nečem što želiš za sebe. Otvorila sam usta. I bila sam tiha. Nisam imala odgovor. Nisam imala ništa svoje o čemu bih pričala. Sve moje je bilo spojeno s njim, s porodicom, s obavezama. Nisam imala sopstveni snov koji nije bio vezan uz njega. Maja me je pogledala onim pogledom koji govori i ja znam i tebi je žao i ne mogu umjesto tebe. I napila se kafe. I ja sam napila kafe. I nismo više pričale o tome tog dana, ali se ta tišina ognjezdila u meni i nije htjela ići. Bilo je nešto moje. Studirala sam komunikologiju. Bila sam dobra. Profesori su mi govorili da imam instinkt za priču, za ton, za ono neopipljivo što čini komunikaciju živom. Kada smo se vjenčali, radila sam u agenciji. Rasla sam polako. Bila su mi zanimljiva zaduženja, bili su mi dobri kolege. I onda je on dobio prijedlog da proširi biznis, ali da se preseli u drugi grad. Manja sredina, jeftinije nekretnine, brži rast. Šta si ti htjela? Upitala me Maja kad sam joj pričala. Ostati, rekla sam. I otišla si, rekla je. Otišla sam. Jer to se radilo. Jer je on bio taj čiji je projekt bio veći i urgentniji. Jer sam ja mogla naći posao negdje, nešto će se naći. Jer sam bila fleksibilna. Nešto se i našlo. Manji posao. Manje odgovornosti. Manja plaća. Manje zadovoljstvo. I godinu dana poslije prestala sam da pričam o poslu uopće. Jer je moj posao bio malen pored njegovog. I nisam htjela da zvučim kao da se žalim na mala dvoja dok drugi ima velika. Cigla. Možda i najveća. Istraživanja Gottman instituta, koja se bave proučavanjem brakova nekoliko desetljeća, pokazuju da emocionalna nedostupnost partnera, ne nasilje, ne prevara, nego hronična emotivna odsutnost, spada u vodeće uzroke razvoda i dugoročne psihičke patnje partnera koji ostaju. Studije o partnerstvima gdje jedan partner ima rapidni karijerski uspjeh pokazuju da u 70% slučajeva drugi partner, najčešće žena, prilagođava ili potpuno odlaže sopstveni razvoj. I da je razina zadovoljstva životom tog partnera 5 godina later značajno niža od razine partnera koji je napredovao. 5. 7. 10% žena u takvim brakovima razvija simptome anksioznosti i depresije koji su direktno vezani uz osjećaj nevidljivosti, a ne uz materijalne ili praktične aspekte braka. Ovo nije anegdotska priča. Ovo je obrazac. Ovo se mjeri, bilježi, analizira. I opet. Niko nas o tome ne uči. U školama ne. U porodicama ne. U Viber grupama definitivno ne. Učimo da prijevara boli. Učimo da nasilje je loše. Učimo da je financijska zavisnost problem. Ne učimo da je nevidljivost tihi ubica ženske duše. Ujutro, dan poslije onog razgovora, ustala sam rano. Napravila sam kafu. Sjela na terasu. Sunce je tek izlazilo.
I sjela sam sama sa sobom. Ne s njim. Ne s telefonom. Ne s Viber grupom. Sama. I pitala sam se. Ko si ti? Neko si ti kao supruga, majka, kćer. Ko si ti? I sjela sam tamo dok kafa nije hladna. I odgovor koji sam dobila bio je mali. Bio je tih. Bio je nesiguran. Ali bio je moj. Rekla sam sebi. Voliš priče. Voliš način na koji se riječima prenosi nešto što se ne može fotografisati. Voliš kada neko kaže upravo to sam osjećala, a nisam znala kako nazvati. To si ti. I od tog jutra, polako, kao što se polako gradi sve što je vrijedno, počela sam da se vraćam sebi. Korak po korak. Rečenicu po rečenicu. Dan po dan. Znam da čekaš odgovor. Ostali smo zajedno. Nije bio razvod. Nije bila drama. Bila je rekonstrukcija. Ali i ovo je ključno. Rekonstrukcija je funkcionirala samo jer je on bio spreman da je vidi. Da sjedne. Da sluša. Da promijeni. Pravi promjeni. To traje. 1 godinu dana terapije, pojedinačne i zajednačke. Teški razgovori. Trenuci kada sam htjela odustati. Trenuci kada je on htio odustati. Trenuci kada smo oboje sjedili u tišini i nisam bila sigurna kuda idemo. Ali promijenilo se nešto fundamentalno. On je počeo da me vidi. Pravo vidi. Ne kao dio scenografije. Nego kao osobu. Sa sopstvenim snovima, sopstvenim potrebama, sopstvenim glavom koji zaslužuje da bude čut. I ja sam počela da gledam sebi. Da ne čekam da me on vidi da bih ja sebe vidjela. Da budem vidljiva samoj sebi, primarno. To je bila najveća promjena. Nešto je on promijenio ponašanje. Nego što sam ja prestala da zavisim od toga da li on vidi mene da bih ja znala ko sam. 2 godine poslije onog večera. Pokrenula sam nešto svoje. Malen projekt. Pišem. Pričam priče. Ovo nije slučajno. I na prvoj prezentaciji sopstvenog projekta, kad sam stajala ispred 20 ljudi i govorila o nečemu što je moje, desilo se nešto neočekivano. Pogledala sam prema njemu. U publici. Sjedeo je u 3. redu i gledao me s izrazom koji nisam mogla odmah identificirati. A onda sam prepoznala. Bio je to isti onaj pogled s one poslovne večeri u Sarajevu. Pogled koji kaže ti si jedina osoba u prostoriji. I ovog puta nisam bila naivna. Znala sam da taj pogled ne znači da je sve riješeno i lijepo zauvijek. Znala sam da je brak rad i da će opet biti cigli i razgovora i teških jutara. Ali znala sam i nešto drugo. Da kad priča moja priča, u njoj ima mjesta za oboje. I za njega. I za mene. I to je dovoljan početak. Ako si sad tamo gdje sam ja bila. Ako sjediš u 1. redu i aplaudiraš i iznutra si prazan stan. Ovo je za tebe. Tvoja usamljenost je legitimna čak i kad nema nasilja. Čak i kad on nije loš čovjek. Čak i kad imaš sve materijalne udobnosti. Čak i kad bi svaka drugarica iz Viber grupe rekla pa šta ti fali. Tvoje potrebe nisu pretjerivanje. Željeti da budeš viđena nije sebičnost. Imati sopstveni glas uz mužev glas nije prijetnja braku. Prijetnja braku je tiha žena koja jednog dana ima dosta i nema više ničeg da izgubi. I ono što ti danas kažem s iskustvom, a ne s teorijom. Promjena počinje s jednom rečenicom. Jednom istinom izgovorenom naglas. Može biti psihologinji. Može biti Maji. Može biti sebi, u ogledalu, bez svjedoka. Ja sam rekla tu rečenicu s burmom u dlanu. Ti je možeš reći na drugi način. Svaki način je validan. Svaki korak je validan. Važno je samo jedno. Da počneš. Na početku sam ti rekla. Stojala sam u 1. redu. U crvenoj haljini. I iznutra sam bila prazan stan.
Htjela bih da ti kažem kako taj prazan stan izgleda danas. Nije više prazan. U njemu ima buke. Ima nereda. Ima razgovora koji traju predugo i koji nas iscrpe i koji su potrebni. Ima jutara kad je sve lijepo i večeri kad je sve teško i popodneva kad ne znamo jedno što drugo misli. Ima i mene. Prave mene. Neprilagođene, nesmanjene, ne cigle koje gutam da bi zid izgledao uredno. Mene sa sopstvenim glasom. Sopstvenim snom. Sopstvenim mjestom u sopstvenoj priči. I tu burmu. Stoji na prstu opet. Ista burma. Ali drugačija žena. Žena koja zna da nije trofej. Žena koja zna da je sudionik, a ne scenografija. Žena koja, ako ikad opet sjedi u prvom redu, zna da aplaudira jer to želi, ne jer je to njena uloga. Tome sam se vratila. I ako se i ti prepoznaješ u jednom dijelu ove priče. Ako je jedan trenutak u ovom videu bio onaj koji si godinama opisivala, ali nisi znala kako. Znaš gdje me nađeš. Ostani u krugu žena koje znaju. Ostani.